Burma the Pokpa, Burma the Chauba, Burma ki parliament represent over MP Amabu, armed group leader Moina, India government, Manipur the Puraga, Delhi the Puraga, Makuibu, legitimized the Wimaram Sekano. Sigi explanations in the government should be there. Manipur the Toiba, Lainazik, Kadi, no, Karadi, Torpano, Hidana, no engaged on the pyramid message. A quick experience that the historically, Yangabu, Koisi. India की constitution ना injustice समय हम चाहूँ तो रहे हैं बस इधर हम एक सेंगे सी injustice से कोई की legislative legislator सिंगना कम दो ना मसी कोई की ओइबा meeting दगी कोई की ओइबा social values दगी कोई की ओइबा customary practices में हम की values दगी ये इंगा law frame तो गदा की है बस वाकन खन में की चांग सी कोई legislator सिंग अब तक हम तो तो है ngasi pauda assembly da Manipur की मियाँ की inclusive ओइबा idea में दा कोई law में बहुत पुथोकते हैं तारे India government ने set तोरपा any form of law, land law, any other administrative law, frame to work things there. Masi nga sakadam ni sides da yam legislator things na confined to labor. Mokogi limitations adwai some labor don't to. Aduna masi constitution ngasi injustice story si ekogi labor leaders in na constitution gi draft to river amend to go bill put to parliament da influence to go mi sing to the matam chana ekogi idea sing si phajana pura ngang si mathok taba. Madu ngang da bagi quite the make lar bakudong ko hijage. Akogi indigenous people sing the Kundaba, Manipur sing yellow ngai degi koi matam sang lady se koi khangabane. Akogi international boundary gi wang madagi tenkang kayarakta wave of akogi migration twe se koi khange. Admai to na newly historical account da su anoba settlers community ne khangaga le ba kangu sing sida constitution na kamaina abruptly ekta settled tribe grant to thoino. Makoi da kamaina indigenous people gi rights moi da pulo kamai sina thoino. Ngasi su adugi Somna Kandagi do encouragement the Torum, back door the Changasu, scheduled tribe never hire everything Luenum with the Lueno Pitokre. Over the right of indigenous people, Nakation authenticated or later by Koyalomi Singi, right Matakta, Narangnahan, the Changalakpa, migrant community, the indigenous right, Pishalakpa, constitution protect of biggest loophole in Hijage. Atopamana, India government gi policy Maga Hijage. India government gi policy da Huzik. Entire conflict drive to receive Kulai Paiba cookie group na nisa koi kang janara manisidi. Sidasu yanada ba yobra kangja deko. High river conflict si moina drive to drive to river conflict sida drive to river key actors armed cookie militant group mayam se kanano. Masi India government na kamaina identify toroga Manipur the pusalaga makoi designated camp thamgibano kamaina makoi ga suspension of operation agreement signed to foreigner, Burma the Pokpa, Burma the Chauba, Burma ki parliament represent over MP Amabu, armed group leader Moina, India government, Manipur the Puraga, Delhi the Puraga, Makuibu, legitimized the Wimaram Sekano. Sigi explanations in the government should be there. High river armed group Kunmangasi Manunda, Jum the Mitrama to a labor armed group Yauri. That is not an armed group. Adu the gang ni, Rambani. Ada Queen now Christmas Mayada. More is up the Lambi the bus Luto and now I don't put thing over Natra. Now Christmas Pia, Ching Chapia, the Luto when I do Adumba Kangudune, Mitaranas Hava, Mitrama Twinnes Hava, Mikuni Twinnes Hava group to revolutionary group lava. Makuidu in Diagomena, Kamina, a peace Toroga, the leader Puraga, peace doctor, you know, have see. It's a big question. Aduka, foreign the originator and Union Home Ministry of Home Affairs na Manipur Chief Secretary the 2019 June the Chi. Thanglian Bogu the Heaven Nupase 1990 the Burma the MPOA. Matam the Irang Topodi Ma Burma Tado Chelaga India the 1993 the Sangay High. Kamai to 1994 the foreign passport parallel, you know, Kamai Indian citizen with a explanation Piuna Manipur Chief Secretary the Chela app. Adu response na Manipur government Haliber response copying only lower Moi Idoka Thanglian Boy could you in Ilere. There's an any justification. No more Mamang say the Sangunupa, the Kamina foreign passport pyramino. Aduna Sigi Potsi, India government get Tonganba, Koikangi, suspension operation to Wudagi Cookie, armed group singers, counter insurgency operation, the Moy season of Nation Koikanga. Makoisi expendable forces, proxy army and Indian army, some rifle, season is a Koikanga. Adu Matamadu the Miam, Sipazana, India government, Manipur government Miam, the brief to Widabanina. Akoi di kai khali civil society akoi di kai khali lalhulu khulai paiba langphang toromba lutpa torom yam do peace talk toroga phana kem da kai da thammani khulai loksal solonjan thammani haibina yam phaba city peace purangna mane na koi ju khala laithoi ba but makoi di strategically whole akoi gi tampak area si koro question which is pura fortress sadana designated camp bam question la thamle me sumna gi counter insurgency operation season another. Adugi counter insurgency operation season another honaruba armed group mayam duna nebangasi separate
administration की separatist agenda में पुशल demand drive तो रही से मकोई दो legitimize तो रगा 2005 8 तक की पीरियड पर 19 years मफम ऐसे मोइन टोनिंग में तो हल्ले असम राइफल्स इन प्रोटेक्शन पीरियड मोइन लोइन इन collusion तो रगा थबक तो मिनरे चिंग सिद्धे दा मदे दी बर्मा दा already हाना दगी चन्नर रगा लेबर culture मकोई की military base मकोई ना operate तो रहे area सिंग से illicit business मयाम से दगी generate तो रखपा tax दगी extortion दगी commission दगी लागू पैसा जना operate तो बा run तो बा इस मोई चन्ना भी नहीं बा अदुई चन्ना भी दुनिया में मणिपुर दे उसी introduce तो इसे opium poppy पागल न थारगा सीधे generate तो बुदुना arm group सिंग से funded तो बुने सी इंडिया को मैंने खंग दुम तो हल्ली ने अदुना हाई रिवर सिगी यामना systematic कोई बा ये मुद्दे मान दबा सिगी design में यामना तो रही पोची मेगी तांग की conflict तो थवे अखोई दी खंगदम निना यों अदुसु ngaknang की स्वाइदा मोरे अदुसु ममांग दो 2015 दा कईदा मिते युम सिंग कुकी सिंग नमई थाबंग हाइदन अटैक तो बोले ग्रे अदु ngale ga dum phagi adu mo be ni na khoi di appease tong na ba stranded oira ga pallaga le ba kuki gi yam ra mi lising mapan tara do madu khoi na bus ta assam rifle to khoi sa yor mang tharaga khoi garin mang thara chalu so sampurdan tin birurim ne ada palla le medical sa ni pura la ni se da man di irang ge thuna lo shan na ba ama ku thajana sum khana chen thodi yaro na matam du lai mo gi leader sing unarim ne adubu hai ri ba mi hon be thabok so tang taruk te horoga tang tara ma thoidal loi tang tara ma thoidal loi दुगुंगी अखोई ना मथंग कई दोगे के लीडर सिंह मुनर वारी शादी यारो है ना खनरी है दा कुकी की एमएलए सिंह ना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अखोई मणिपुर दा अखोई लेबंग हमजरो मेते ना अखोई लोय हाथ ना ताले जेनोसाइड तोरे अखोई तोंगान बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिपिरो ना तांग ताई थुदि सिथि इलेना मेबा दैट मींस इट वाज प्रीमेडिटेटेड मखोई हाना वाखन जिन मकोक ता लोयना प्लान तोर लेरबा मोयना ngangi ba khoina hainari myam sidi circumstance create to buni moigi demand do justify to na ba ngangu wanga tane ba hairi ba adugi argument do chongjan chongdan na khoina naina leraga di root cause to khoi thi phangoi sigi issue se suspension of operation si amtang control to se suspension of operation de yaw militant sing amtang lakshan se adwai du de da tang khai ma conflict sigi magi causes amadi effects tang khai man dane ba nongmai si bulok thokhi matam da cookie gi marak ta gi su sen voice miron ngang ba leba si bu nuksi jaba समना है बता मणिपुर की अहान बगी कॉन्स्टिट्यूशन से मतमदा मणिपुर की अहान बगी लेंगाकता पार्टी एमना स्पीकर ओइरिम नत्रो तांखुलमना मिनिस्टर ओइमनी मेते एमना चीफ मिनिस्टर ओइमनी मेते पांगन यावरिमनी अदु यामना इंक्लूसिव ओइबा आइडिया अमदा पुखलमबा लेबाक अमदा ngasi tonganba ethnic identity की narration अमा लाइसी मसी aspect ani dane aduna hairi ba sigi por mayam je koi understand to bu sange adugi sen voice mayam do tholak pa change makoi singdu mapan tholak pa change ngaman ba change somna nongmai pair ga moi mayam da chingi jaga singsi control option thamakan da moi marak tagi khidang ba ma ngangje ge to bu da hat pa tupa mayum mai thaba to bu tawramni na kana na wangang bangam doi ba aduna adumai to na voice namdara thamaga conflict asibu drive toriba armed cookie group maruena narco terrorist group singsina masi drive toroga satpanina narco terrorist hai taragadi hujik india government na yoga thamiba suspension of operation de leriba armed group kun manga se masini maside da maru ebe leader upf ke no na tramogi conglomerate group ani se upf ki leader na thangyan pa guite foreigner burma dagi lakpani habe home minister masan chithi iramni manipur government da adu manupa adu ngasi su manipur ki territory manungda magi designated camp magi territory magi administration pigani na hai se kari ground da hai no hai basi akoi ki legislature singna akoi ki miyam na india government hangdong ne adu mu ba do hangakan da poto thokchara kadong ne ba sona kan da ps hawkip kno gi ps hawkip masa si somra trek ta gi nagaland da first settlement lowe se miyam loi khange बेंग द थबक तोरमे खंगे अदुदे क्राइम चेना नागालैंड थादोन चुराचामपुर चेलगा लेरे हानगी लेरब केनोगी लीडर दो केनेगी लीडर दो हातवे हाल मतुंग माना प्रेसिडेंट ओशलकांदा सिगी कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव तोरे मा मसाने इबे लाइरिकता लिबान श्रमगी तामो खोई डिस्कशन तोरे नत्रा लिबान श्रमगी आइडिया पुशलगा एक्सेप्ट कुकी नतना कुकी कांगु नतना अतोप कांगलु मत लेमिनदना तखायरगा अतोप कांगलु तखायरा कोगी टेरिटरी सिक्योर तोरगा अखोई होमलैंड सेमगदबने असि लाइरिकता माना विजन डॉक्यूमेंट हाप लेरे माना अना सिगी की ड्राइव तौरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी मागी मेजर प्लेयर ओइरिबा पोचिंग से मसी अखोई लक्षण दना यारो इंडिया ना खल्ली कइनो इंडिया की दुमा एक्सपोज तौजरम के होरेन मयाम ना खनबद सु नुगाइनबा इंडिया गवर्नमेंट कई तौवे इंडिया गवर्नमेंट उरिसे कइम नते अखोई मेतै पॉपुलेशन लाख 93 कुकी की पॉपुलेशन दी सोना कंद लाख 5 तुरुम लेरे इंटरनेशनल बॉर्डर की वांगमदा लाख 3 5 लेरम बे अदु तागदी इंडिया गवर्नमेंट हुजिक heavy investment toriba ek is policy situation kaladan project situation sitwe portan chatoiba mizoram de chatoiba lambi mayam si yeng kanda adom da tariba population si apis to chumi mizoram saun be ade habagi idea dane ana sigi pot se shi gakta nate hojik saga ing region gi makha thangba koi gi sunga hek tang na saruk chida manipur muk chawba lam mama
Indian Oil Corporation Limited na oil block ama lease tawra thami oil drilling mafam ahum reda drill tawra lei sigi port mayam sigi asset mayam se kanna bo na bada mafam adur kun tari mi sing abis tawde ade na makoi ge affinities manaba lamchat jat manaba chomda tari chin kuki group sing se masi themaga sina ga dabni haiba India government gi policy mi yauriba adugi magi ambitious oiba policy du achieve tawna bo na bada lamdam masi gi yelhomi meitei laktai doi trom doi se masi di khabai khara saraga mang na tuptana khara tawrasu akoi da thoina it's not our concern akoi gi di India gi 1 lakh 1 crore 130 crore ki population se masi yok na ba masi thang na ba gi Myanmar gi koina phanggador ba kana ba si lowna maru oi Manipur gi yelhomi mang ba tupa thoidokte haiba India gi yam phataba policy se masi na hujik elotion jarage Myanmar da laiba achouba impact Russian military deploy tawni haireba China gi JSPC joint moi gi security gi moi military deploy tor kani haireba Bangladesh gi aggression laiba sigi port me absina Manipur da sui soidana impact ama mu la ani haibasi mi koi sidi sungsoi choidana lagada pora mani lagada next 6 months or 1 year na sungsoi choi thokane ba India government sigi policy se tauge su tau but Manipur gi Miyam gi Yelhomi gi security policy di India government kari leige habasi India government phajana puthokpa ngamda taragadi India government gi any kind of mafam asida Myanmar related policy mayam se akoi gi legislator singna akoi gi lenga po singna akoi gi Miyam na masi thingna bagi thabok packet pandana akoi hingna bai pambai lete na taragadi second world war da akoi mari sungle ledana akoi bom khudima akoi gi imphal manung da pukri tawri ba bom mayam se smai tawna handak su mu lakadu ba anoba lana sida kapak ka dorbe torok de punam makse akoi sumang thak tong loi ta akoi mu lan kai chen bi phim leini masi India government akoi gi security policy puthok piu madu puthok ta na makha ta na thok sa ta yaro have si su haidra di conflict se drive toro chali se dugi damok tani foreign help me am khu thing jam nungai na ba makoi na proxy to ba ya na ba khu thing ba poni aduna PDF ki kem Manipur manu hangal liba hanak ta home minister na Manipur government da kilometer tara gi buffer piu na haigal lesi kai no da military huntai mayok ta lan ka piba ethnic group me am do India government support tawi madu sanctuary lo holini military ta khaire Manipur India mong chenjal lo lan ba ari khulai pira ong chala lanu kapan ba adui buffer sem na ba gi da tani Manipur government da kilometer tarai buffer piu haise sigu me am se khoi tumina sum yeng le raga di leibak sidagi tokhain na leibak sem gen lam me bi tho phaktu ba chin kuki armed militant group mayam gi asomna kan le force aduga lawtu na raga changjal ko pocha India government na sum penthok le raga akhoi ju penthok tora haiba wang se